Hanna brisketin seo cianal farist ach ecolach blaster. Colach ri blas cake ginger ach le jay hacknagang. E hiadchar, she kiad is 10 gramme imegan saling a lie con ri da wine Spain vor trekel. Ha mi tokale fanne von hes choloase liesat. An de mole elle ha mi miskige da hiad 40 gramme fluur. Granian bek saling, da wine Spain tea ginger prawn, agus 60 gramme sugar gorge muscovado. Dorste mi in hiems en trekel na leib, agus kur mi mijn koorsta gema. U woelig na jaun, agus a chulakaal ga wuurlig konlach gelager. Ha mi kur meskig an een zeer kjarnach bekedag, mijn neig oilig actief. Ni mi kornda, agus ver mi prikke gale fork. Ha shotol gan naving geie, wat 4 minute kiad gelje Celsius. Nur ver mi asa, Gar mi vriskach na kjarnaken at hai bla, agus fak mi at de furige centre. Briskachin bekkes spischach, skanja le kop an tee.